Yo, this is your host Gogo G. Welcome to our channel, which is Ngikule Kanjani. We are here with my brother. Utor botsa ka mkhwe leng gore ho dile ka teng, the journey from asalo munyane until a fitla mo a leng mo teng. Sure, my brother, how's it? Sharp wena. Ke sharp. My brother Gma. Na joke nna morembola maoto. Morembola maoto ne? Okay. I swana sa hao my brother. Mara ke so. Okay, sure. Yeah, sorry the viewers mo. Ke gopela o mpotsa ka mokgwa e leng gore ho dile ka teng from o sa lo monyane until now. Sure. Braga nna nka botsa nnete jo. Ke hotse go mokhukhung wa ntshwara. Lotso tsotlhe tse di iralang no so like ka di tlwaela ntshwara. So like for nna my bra ish kopola by the time ne ke a inile kana geng uniform ko ha ino sna aina vele ne re ya diaparo ka mo fatsampeto ntshwara fruit no apara fela ntshwara bra. So this one day ke re ke ntsha uniform ka mo fatsampeto kana krama hotla tirile my bra. So ka palla go ya sekolong and then a ke fitla he the following day go sekolo e batla ba mpetha ba rena he ke tshaba sekolo lotse so ntshwara bra. Ya ke a utlwa my brother. So o salla maoto le ena mara bana. Maoto walla. Maoto o salla bra ya ka ke situation ba botle re feta mo situationeng e bja my brother wa ntshwara. Yeah, and re hotse boima just sometimes in veto e batho ba ba malesha boka se bone gore ba hotse boima. Ba botle re hotse boima my brother o salla. So okay mputse mo wena Mr. Mauto. Mputsa ka journey ya hao ya go sekolong hore o feletse kae o irala pila ntle. Jo braga na hinga o botsa jo sgela mona ke gcine ke sitloela ka ma G5 answara ke sitloela ka lebaka la hore nona le ngwanyana mongwe jona nkhatla me bra answara. So ngwanyana la re ejo hello rwan rata ka net tloela sekolo ka ra emang pele mona ne le shanda pha ngwanola jo. My brother wa tloela sekolo ka lebaka la ngwanyana fethu o mitse mara ngwanola mona ke bo Mrs M jo ke re le bo mambo Ice Spice bo Nicki Minaj bo mama bona ba mapona me bra a ba ireselo mo ngwano ejo ka setloela sekolo. Guess what jo ngwana teng ke fetso tloela sekolo the first week ara wena o itswa nrata ka nnete eng ke ra bya nong jo ka re ba bona ke tlwetse sekolo ene go hae ba re why ke sa sekolong ke no ba botso rajo skola se dilo tsa ka jo ntshwara. So the following week a shumutho orai wena dust ya ona chelete eng ke re mara jo ko ba le chelete bya nka rile ke tlwele sekolo ntshwara. So a tsamaya le mfano mongwe wa tlhoekima wa bless ke butse soro o jola le motho mo wa tlhoekima wa bless a bya ngo tlwela nna jo cheese boy me bra cheese boy nazo I'm better ding dong my brother. Better ding dong my brother. Go ba ditsepelo jo go ba ditsepelo jo ko re bona le a fetso tsamaya ne ka rana ke boele sekolong na ke boele hape ko fetoa snai hapa ke fitla taba ntshwara cause le yona principal e la joy le yona ne rato mfasa thata ke sephiri se sa botsa motho jo. Mara my brother na go ngape tsantso tlhalwanyo re Bushis boy wa hao boka sepate le dibili wa ntshwara ne me bra mona face ye wa bona jo mona nkare ke tlhella bjana ne le Nicki Minaj mbona ra wena yo are wena nka o namela ko re bo lotso tsotlhe tse jo ntshwara cause le bopabi he ba mpona mo mona ba tatazela mona o ka re ba ka ntseya ke itse gore ba mona me bra bochipi ba ka jo that's why bile ke setlhele ke tswa le mo strateng wa bona a le ka je ko nje ke tlile mo
cause nkgopetsa wa dilo tse so braka. No, ke a utlwa bra yaka. So far wena okay, ke a utlwa ka re o feletse mo grade 5 mo la mo digeleng wa bona. So what was your next option or as no fetsa o tloela sekolo no di badile or pila ho tla ira alang ka wena nko no mpotsa mo Jo nna mona ke khethile ba scammer jo wa sitse scammer mos, so like nna ke una le ngaka e nngwe e ke itseng e rekisa mahotlo ntshwara, so ngaka e rekisa mahotlo vela o tlisa dizaka ntshwara, so nna jo ke berekela yona ke no founela batho ka ba botsa bjana wa itse le batho jo ba rata dizaka ntshwara. After fetso romela zaka e wa runya ka le hotlo le ka mo blog ha ke na nako ewe nanya zaka jo o bila wena o dila ka di-talent a ena bungozi mara a di fitlhe di-talent jo ntshwara no fetwa scam. Okay, ha ona bothata da kopela mpotse ka ntwe ka journey ya hao ya music because ke na lo bona o poster o opela music sometimes kopela mpotse what pila ke eng se leng gore so motivated gore o fetsa o opela music ne jo music me bra a ke itse jo cause le nna ke hopola pila ba rile he ke fetso belegwa vele kano tse a buka ka ngwala ntshwara ke ka mkho me yema mbuditseng a re wena vele o fetso belegwa ho tse re buka wa ngwala, so that's why le no so mona hele wa bona that's why bile ke sa promote le music aka cause ba ka o itse too much ba tlo hafa jo ko rene go ba patedisa nga sidlale. Okay, pila okay ngombotse mona ke mangwe e leng hore mo mfedi artist tse iteretse e leng hore ho ya ka wena wa di rata ene o share o ka bereka le tsona di artist ne ai for now na di artist mo tru marona lo mongwe mpia jo ntshwara mpia o itse ba re ke mang Dusty Tapes jo mfano lo afisa right ane ke a utlwa bra yaka Dusty Tapes wa utlwa mo ke na le mpie holo ya lla re nya go spana le wena, so ne bra yaka le nna ke utlwa taba hao ne hape le nna ke hopola ke tloela sekolo e sala ba nthoma pensela mara ke lata pensela go sekolo wa ntshwara ya ba ilona ke ile my brother o sa tshe ya di utlisa botlhoko ya ba ilona ke ile. So le ka jeko wa ke ile he ke bua ke re ke boela sekolo ka ke ra mmiola mama zalelo ra wa ba ra wa o tlhokofetse le ka jeko sala ke ile my brother wa so mara thuto e botlhokwa mfetho le rona le ka mokho e leng hore o ka di bereka ka teng di bereka o no boela kwa lo ka no thoma go grade 6 or go grade 5 mbona ba le o tla ba sharp o tla lo mapele setse ke le chess boy too much nka boela sigela ba tlo hafa jo ma teacher ala ka skela focus a ivile mogotsi tsa mo le bana stampa go ke na me bra ibile nna jo le go sigela me bra like ibile ne ke sa tswe ke re go phaka mbembe ke re girang jo ne ba ntlisetsa plate ontswara tlisetsa plate ne ke nna fela this gang ke nna le shanda phale le ntweditseng school ontswara ke nna le lona ta. Okay, ba boedi ba rena ra leboha ke Mr. Maoto mo o re boditse journey ya hae le mo utlwile le lena re reng ra leboha subscribe to our YouTube channel then wait for the next episode. Thank you. Byanong ejo wena o nyake mahotla o mfana nna ke nyake mahotla me bara o ra byang jo ejo wena tima camera jo le bouncer o thuse